Ikereka ria kere ria kuhamurithia ria maingirite mutitu-ini wa Kamau mugaru na watho rikirie kwambiriria no rugari wigie ndeto ino ni wambiriirie kwambatira. Akiheana kĩranĩro kũrĩ arĩa megũkorwo makihamurithio, County Commissioner wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti augite mihango ĩno ĩgũkorwo ĩgĩtwarithio na mbere na njĩra ya ũmũndũ na gutiri kihoto kia mundu gigukorwo gikiagararwo. Mambo imezungumzwa kwa bunge, imezungumzwa kwa serikali kuu, imezungumzwa kwa serikali ya regional, imezungumzwa hapa. Kwa hivyo ningetaka niombe tusaidiane kusiwe na violence. Kimiti ugite ni mehariirie kunyitanira na honge itiganite gutigira mihango ino ndinagia na mihingo yothe. Lakini tukubaliane ya kwamba mzito lazima uhifadhiwe na wale ambao hawako kwa mzito wasiwe na wasiwasi, hawakutakufa. Na umwe atongoria kidini aria marekinyitie mwena ucio ni muritie ateti metheme kuingiria uteti ndeto-ini no kuona guthaitira mutitu uyu wa Kamau ni undu wa bata na ni ugukorwo kiguna andu aingi guku bururi-ini. Sababu nimesema wakati mwingine siasa inaweza kuja ilete violence. Naomba hata wale ambao viongozi wa kisiasa tusaidiane hapa kuhifadhi hii msitu, na kwa sababu ni mali yetu katika taifa, kwa wakati wetu, kwa watoto wetu, kwa kimataifa. Thukuru 15 nicio itanyitwo kuhingwo na mihango ino yambiriria, undu uria waya kuhutia mihango ya ciana gucoka thukuru mwena ucio kiumia giukite. Mawoni ngurani ni mambitie kwiyumiria ndeto-ini ino na muno makiria thutha wa mucemanio uria wiriga guthaganio gatagati ga gikundi kimwe gia ateti kuma mwena wa Rift Valley aria makoretwo na murugamo muhiu iguru rigie kuhamurithio kuria maingirite mutitu-ini uyu.